Pozdrav dragi prijatelji. Dobro, hajde da zaronimo dublje u ovu reality zavrzlamu. Dakle, zamislite scenu, Aleksić, naša, kao razjareni lav, a Miona kao Sherlock Holmes ući će u rješavanje misterije, šta se zapravo dešava u njihovoj vezi. Jer, ljudi, koliko nas samo brine šta se dešava sa ovim parom. Vi znate, kao ono kad se čeka da novčić padne i odluči o rješenju, samo drama i još malo drame. Sad, Ša je ovdje u suzama, kao da je sudnji dan, a Miona kao da je uletela u detektivski mod, pripremna se da reši slučaj stoljeća. Pa, kad vam je već dosta realnosti, gledate ovaj reality i mislite da bi i dramski pisac bio zbunjen ovom dramom. I, da ne zaboravimo, imamo i sve prisutnog Krofaka u pozadini, kao neki dramatični anđeo čuvar koji pravi šašave poteze. Ali čekajte, ovo je tek početak. Ša najavljuje da će napustiti elitu. Čujete li to? To je zvuk srca Miljane Kulić kako puca od tuge. A Miona, kao da je upravo čula da joj se omiljeni sapun potrošio, jer, ljudi, 7 mjeseci gledanja nekog kako se davi u moru reality dramatike nije šala. Zamislite samo da ovdje postoji jedan tajni prolaz između imanja i stvarnog sveta, kao iz filma Zelena milja, gdje neki reality anđeo bira ko izlazi, ako ostaje u ovoj ludoj avanturi. Možda bi trebalo da organizujemo online glasanje, da li Ša treba da ode ili da ostane. Možda bi to bio najzabavniji aspekt celog ovog šoua. Dakle, dragi moji gledaoci, šta vi mislite? Da li je ovo kraj dobre vibre ili početak još jedne glavobolje Ša? Hoće li Ša postati simbol snage i hrabrosti ili će postati sinonim za kupovinu karte za izlazak?